Assalamualaikum. Pakcik tahu apa ada ki? Waalaikumsalam. Perlu ke Mas Ermian? Sobong. Teronyak tanyaan. Supini ada ki Pak ki? Tika perlu ke Supini anak pia. Jo tak bejo ke mana orang. Patok kateng kanapa tika? Cek tak ketak naji. Teronyak tanya. Supini kita lagi ki. Nggih. Jod kebeneran tretan. Sanuntu Supini Pak Arpa tidak sinaku. Kiras meras saja. Cocok pula ketika. Nggih cocok. Tapi kirana kelar kabelas. Supini. Takut tak kelar kabelas. Oh, kelar geluk urusan pelas kene koman. Supini ini kok tahan banting. Masalah nah pun motoran mesin dua. Pada na pekrus itu sotokro. Mesin semak niku mau berapa ton kelar? Patap pak nae, mak ko sepak on, jadi bula perak duon, anu tak epet kepet taki wan Supini. Tajuk aku lagi. Mana bita keberatan ngereng anu. Terus temu Supini, tahu lah. Oh, antos kulit lagi. Yo lakukan bula. Nih. Supini. Nih. Menarik. Nih, hari ya tak ngidi ngapa? Beda apa, Nom? Hah? Apa, Wanom? Iyalah, wes ke kopi jalan. Jalan wes ke kopi dulu. Jalan kota kantin depan kantin mana? Jalan. Oh, iyalah, rak jeria. Gede, sampai dana nasional boleh ji, masa ki isterat, operasi 100 masih Sia, montekan nemu boy man, mundin bulu tak kira butuh, dijamin nyelet man. Tinggal kita mau, mana kenika bulu mulia gelu, nyari awal tangan, kebayaran syarat ki, gampang pondek kian, urusan budi ban bula tiga, ki. Pon saporana bula pale mana gelu. Oh, ki. Saya nggak yarap bulu man. Boleh. Matolus ban bulu. Kare asan-asan kau rengki. Beres kalantong ji. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.